Начали. So, die Infanterie. Hier schleicht sie. Das heißt, Abfahrt. Los! Der ist mitten durch den Park. Ich mach kaputt ist er schon. Schlimmer kann es gar nicht mehr werden. Ja, ist gerade die Frage, wo ich möchte. Möchte ich da mit oder wie? Los geht's! Man schießt auf uns! Wer? На нас напали! So. Feuer! Давай, давай, давай! Мы под прицелом! Вперед! Пошел! Ja, Sniper, wo steht noch? И давай! Kein Schwanz da. И давай! Что? Du, warte mal. Есть! Lotte mal den noch. Да. Товарищи, вперед! Там впереди Оу. что-то... Da steht er. Что? На штурм! Ja, pass auf. Den motiviere ich ein bisschen. Damit er antritt. Когда? Вперед! Meine Männer sind ausgezeichnete Soldaten. Да. Ja, Mann, bitte mal was. Готов! Вперед, товарищи! Когда? Ja, die sind geflogen. Давай, давай, давай! Oh, und ihr? Streikt oder was? Du, warte mal. Я жду команды. Держи! Seh da hinten. Вижу врага! В укрытие! Огонь! Начали! По нас Deckung. стрелять! Die schießen scharf. Туда! Aber nicht scharf nur. So, die Schüssel ist hier. Уничтожить! So, mal. Вперед! Пошел! Начали! Dann kann die theoretisch Motor an! da herpacken. Ich weiß ja nicht. Muss die ganze Stadt säubern oder was? Bombe! Wir werden angegriffen! Вперед! Наступление! Wir werden angegriffen! Ziel im Visier! Feuer! Feuer! Я не подхожу. Куда делись нападающие? Всяких! Ja, er repariert da Куда hinten. делись Vergeht ihm gleich. нападающие? Bevor ihn erschlug. Я жду команды. Вперед! Вижу врага! В укрытие! Вперед! Давай! Бей гадов! Sniper, ausradieren. На нас напали! Всяких! И
Ja, seh doch. Die wollten freiwillig stimmen, gell? Die haben die Schnauze voll gehabt. Слушаюсь. Да. Что делать, командир? Hört das? Flotter für den Sniper. Давай! И давай! Das sind die Frontveteranen. Вперед! Ach, da hinten. Что еще? Ja, da hinten sind's. Еще давай. Каков приказ? Двигай! Там впереди что-то... Wo ist er? Давай, шевелись! Двигай! Ja, da steht er. Ja, ja. Вижу врага! Schäfer tut's Укрытие! uns gut, gell? Каков приказ? Meine Männer sind ausgezeichnete Soldaten. Ради doch jemand. Противник! Всем в укрытие! Атака! Уничтожить! Я ранен, господи, ранен! Когда? Двигай! Ein neuer Befehl ist fällig. Здесь товарищ командир. Мы под обстрелом! Scheiße, der Depp. Toll. Warte mal. Oh Gott, ich war da unten. Natürlich habe ich nicht gespeichert, gell? Scheiße. Слушаюсь. Aber, aber muss dann so weit hinten für einen Dritter hergeben. Diese Pappenheimer. Worauf warten wir? Готов! Ja, Mann, von weg da. Начали! Da! Двигай! Bevor ich die Krise krieg. И давай! Pass auf, da kann ich durchbrennen. Motor ran! Я слушаю. Пошли вперед. Давай! Давай, шевелись! Здесь, товарищ командир. Туда! Мы под прицелом! Там впереди что-то... Мы под прицелом! Muss gerade aufpassen, gell? Von da kommen's. Мы под огнем! Что? Еще давай. Давай! На них. Что приказано? Schaut aus mit der Munition. Каков приказ? Nicht, dass mir die ausgeht. Da haben wir, was ist das? Hat das Sniper? Взять их! Огонь! Я ранен! Oh, Господи, я wieder ранен! umhat. Теперь пошел! Эй, гадов! Держи! Мы под прицелом! Огонь! Давай, шевелись! Deckung. Мы под прицелом! Ja, die ohne da, gib die Griff. Вперед! Теперь пошел! Ja, pass auf. Здесь, товарищ Kumpel, du командир. bleiben. Начали!
Нормально. Ja, Bob, den wir mal ein Pflaster drauf. Слушаюсь. Das meine ich war mehr als ein Pflaster. Вперед! Aber Пошел! für diese wieder. По нас стреляют. Товарищи, вперед! По нас Pass auf, стреляют. da war noch so ein Kiwi. Эй, гадов! Вперед! По нас стреляют. Ja, und jetzt? Kann er mehr da. Когда? Шевелись! Вижу врага! В укрытие! So, wieder Вражеский летчик! Начали! Ui, war nicht da. Давай, шевелись! По нас стреляют! Aha, da stehen sie. Здесь, товарищ командир. Ja, pass auf. Sie Начали! schlägen sie. Die schicke ich zum Schaukeln. Worauf warten wir? Ein neuer Befehl ist fällig. Los, Bewegung! Я слышу! Двигай! Я жду команды. Каков приказ? Теперь давай. Okay, Sniper. Geht gleich rund. Вперед, наступление! Ja, schauen wir mal. Vielleicht kann ich motivieren, dass er rumfährt. Also, jetzt ist er lustlos. Готов? Aber, oh, Теперь пошел! Готов! Начали! Infanterie. На нас напали! Gottes Willen. Я слушаю! Бей, гадов! Туда не пройти! Подписывал! Беглый огонь! Я не подхожу! Куда делись нападающие? Начали! Двигай! Туда ж не пройти! Двигай! Унтербетон! Не подходи! Oi da. Не подходи! Aber, es leben noch alle. Товарищи, вперед! Вижу врага! В укрытие! Ja, der da drüben hat die Schnauze noch nicht voll. Что приказано? Каков приказ? Вперед! Пошел! И давай! Товарищи, вперед! Здесь, товарищ командир! Вперед! Ja, diese Infanterie, ja. Давай, шевелись! Die stehen immer verkehrt. Aha, jetzt mal nicht so geflogen. Здесь, товарищ командир. Держи! Oh, Вперед! Пошел! Я ранен! Господи, я ранен! ja, Sniper, gib mir Deckung. Товарищи, вперед! Jetzt mal nicht so sauer. Den Feind ausschalten! Aber, eine Prügel ist schon klar. На Von нас alle напали! Seiten. Ich darf mir sagen, es war ein Jagdtiger oder so. Oder ein Panther. Вперед! Пошел!
Worauf warten wir? Die Fahrt kann losgehen.